namarira n'umuborogo n'agahinda mu gihugu cy'u Burundi kuri Arenga Guillaume Bunyoni. Ni inkuru mbi, ni inkuru idushyikiye, ni inkuru itugezeho. Ariko ejo hiri hacicikana amakuru, n'ejo bundi amakuru yirirwa acicikana ko Bunyoni mu gihe yari amaze imyaka 2 mu ibohero Igitega, ariko bari baramushyiriyeho cyo nakwita inzu y'umwihariko yo kumubabaza cyangwa yo kubabara. Ubwo yahakurwaga rero akajyanwa mu bitaro arembye, ndetse bakamubuza kugemurirwa indya zivuye hanze, ndetse bakamwangira kujya kwivuza hanze nk'uko Reverend kuri y'ubushije yararembye nawe ararwara cyane, ariko ajya hanze. Ngira ngo baramuvuye, yagiye Turkiya, yagiye South Africa, yagiye muri Guinea n'ahandi hatandukanye. Aho yashoboye kujya ni hesha, ariko yarivuzaga mu baganga basanzwe, baramuvura, abapfumu baramuvura. Uyu munsi rero Bunyoni bashyizeho urugi, bamwangira kwinjira cyangwa gusohoka ngo nawe umuryango wo murwaneho intambara yo kumuvuza. Ngira ngo rero buno nibwo twumvise inkuru y'akabaro cyangwa se y'agacamugongo itari nziza. Yego, ndagaruka nanone mbwira abarundi bese ngo mwihangane, ndabihanganishije. Turi mu bihe bibi, turi mu gihe cyo kumva amakuru mabi gusa, namwe mwibaze. Ariko ni mabi aziga, dushonje duhishiwe. Ngewe hano ku Mbabazi TV 3 vraiment fite amakuru yizewe y'umugisha ko mu minsi iri imbere mugiye kuba bamwe mu bari buragwe Kanani y'Uwiteka, Imana nyene ngabo na Israel. Haleluya. Nukuri rero ndagaruka kuri iki. Hano wabonye kuri iyi foto umurongo w'abasoda benshi batonze, n'abandi basirikare b'abarundi bari guhana icyo nakwita amamisire. Ziriya ni za rokete, ariko zirenze rokete. Ni amamisire biriya bisasi indege zirasa, na ziriya mbunda nini ziba zishinze nka katyusha. Ni igisasu kinini ngira ngo kiruta iri cupa. Uri kubireba ariko mu ifoto uri kubireba. Navuga ngo ni igisasu, ni ibisasu abasirikare b'abarundi bari guhana muri Kongo, aho bari kurwanira mu gace cyangwa mu gice cyitwa Shabunda. Aba basirikare b'abarundi bari kuzibira ngo M23 idafata ikibuga cya Pinga muri Kongo. Basirikare b'abarundi bamaze gukavaringa, bari kurasa igiti n'ibuye, bari gushora burende, bashyizemo indege, harimo doroni, harimo ibifaru. Ntabwo mbura rero kubabwira ngo intambara irarimbanyije, intambara yabaye intambara. Barundi batangiye gupfa, natangiye kubona amafoto menshi acicikana, harimo n'abayabonye abasoda b'abarundi bapfuye. Ngira ngo na 23 hari uduce tugeze muri 3 yaba yatakaje. Urumva urugamba rwamaze kuba urugamba. Ariko ko hano harimo ubuhanuzi ndi butambutse, munyemerere kandi ko ndi umuntu w'Imana, tubanze dusenge. Ibi bintu tubiragize umwami Yesu dutangiye tunashoje, bitubere ubugingo n'agakiza mu izina rya Yesu. Turagushimiye data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kizigenza, mwokozi, umutabazi, umurengezi n'umucunguzi. Ni we Yesu Kristo w'i Nazareti. Umugisha umwanya dufashe dutangiye tunashoje, uyobora akanwa, uyobora ubwenge, uyobora amaso, ntitugabanye ntitwongere. Umwigisha n'umwigishwa twungukira imbere yawe iteka ryose. Amen. Mu by'ukuri navuga ngo ni inkuru itari nziza, intambara iri muri Kongo. Barundi bari gupfa, bamwe bari kwicwa n'inzara, abandi bari kwicwa n'ibisasu, abandi bari muri misiyo zitarangira, abandi bari mu ntambara idafite iherezo. Kandi ababyitegereje neza babonye itangazo AFC yasohoye, 23 yasohoye itangazo rivuga ngo Sorotani Makenga yamaze gusezeranira abatuye umujyi wa Uvira
bose ko yiteguye kuwufata. No kuvuga rero niba iryo tangazo rivuye mu kanwa k'indongozi, mu kanwa ka perezida, reka tubivuge uko, ni perezida wabyivugiye, intambara ubwo yamaze kuba angaje, yabaye angajema yo kujya kurwana n'abarundi, kuko abasigaye nibyo koko bari kurwana, ariko tuvuga ibintu dusubira ibindi, mu by'ukuri ahanganye n'igisoda cy'u Burundi. Ntabwo rero nzi neza ko iki gisoda cy'u Burundi rwose ni igisoda nacyo cyariye karungu kugira ngo ibirombe by'amabuye y'agaciro biri Shabunda bya Generali Neva, ibirombe by'amabuye by'abajenerali b'abarundi bitagwa mu maboko y'inyeshyamba. Ubwo rero ikintu kiri bukurikire cyangwa se kiri bwibonekeze nuko ibintu bigeze iyo umwana arira nyina ntiyumve. Barundi kazi, musengera ingabo ziri muri Kongo. Ndabivuze nk'umuhanuzi, ndabivuze nk'intumwa, musengera ingabo ziri muri Kongo. Banyarwanda kazi, musengere Kongo. Mwebwe bakijijwe muvuga ko mutanga umusada wanyu mu gusengera Afurika. Musengere AFC, musengere FARDC. Koko hano muri uyu mujyi wa Uvira, yewe data we, hagiye kubisibaniro ubwo Tarapo yavugaga ngo bamuhe igikombe cy'uko ngo akijije intambara iri hagati ya Israel na Hamas, ngo akijije intambara iri hagati ya RDC n'u Rwanda ku kibazo cya FDLR ndetse na Kongo n'ibyo byose, avuga ko ari we mujyanama mukuru kandi ari we muntu wabihagarariye akanabiyobora bikagira n'umusaruro. Nagira ngo nkumenyeshe ko nta na evrigire bitanzemo umusaruro. Reka da, ubwo intambara ni mbisi, abapfa bari gupfa, bahunga bari guhunga, bafatwa ku ngufu, abiba, abo bose bari mu rugamba, bari mu kibazo kitoroshye, bari mu ngwano, bari mu marira, bari mu gahinda. Imana yo mu ijuru itabara, Imana yo mu ijuru itabara. Nubwo ndeba ikirere kitabaye cyiza, muraza kutwihanganira, ariko ntabwo twahita duhagarika. Ngira ngo uri kunyumva. Ni ukuvuga rero mu gihugu cy'u Burundi intambara iratutumba, basoda barasubira inyuma, iyi ntambara iratutumba muri Kongo, kandi ibice bimwe na bimwe intambara yabigezemo, kandi ahashoboka hose ibisasu n'amamisire biri guturagurika. Ndayivuga mu nkuru kubera nzi yuko abana banje badashonje. Iyo abashonje bisi nabivuga umuntu urafise icuryo ubu. Imana igubihezagira Burundi. Nico twana mwenda babwira nimwe mushaka gutunga, murashaka ko amahera yanjye agira agaciro, nimugire nk'ivyo ngira kwe. Urazi wimbuye nk'itona 300 z'ibiraya ngaha ukaziharura neza uziraba imbere yawe, urazi carica nane siravyimbura mubona amasara ni muramuyabona. Urazi ufise itoni 300 z'ibiraya, inoti uraharura ugashira ngaha, ntusuma icambere, ntusubira kuja gusuma ivyo ufise. Nuharu ugasanga aho ufise itoni 300 z'ibiraya, itoni 50 z'umuceri, itoni 50 z'ibigori, itoni 50 z'amateke, ugaca usanga ufise inkwavu 500, ugaca usanga ufise ingurube 20. Ubwo bukene babara amajahe ganutse. Jewe sese ntunga amahera muranteka. Abahiriwe nabo amahera y'ivyimburwa aja kuri banki yabo barindira konza kurotira, bagasanga ndotira ntica ntiki. Umva muca mwihera ingurana abandi mugaca mwiyungukira basha. Ngani dufise ugwagwa ntigwava mu muvinyo. Jewe iyo bahejeje kunganira insongo ku bitoki n'ivyi wanje, ibitoki ni gwanje, bahejeje kunganira insongo bakayinzanira, nca ndayitara amezi 6. Amezi 6 naho mu muvinyo ntawo nonye. Jewe wanje afise inyanza y'amafi, je nk'ubu wombwira ntawo mpisoko gitoni nka 5 z'amafi. Je ndafise anje aja kuroba nce nguhitoni 5 usanga uzikeneye.
muko kagenda wewe kugura yafi yitwa gwikiva mu Bushinwa Thomson ukavaga bwe ugura Thomson usize amatirapia n'amakarupe komine amakrariasi wanje hajya karusi ntuze ukayasiga ukaja kugura mu Bushinwa mani mugira amadolari ya mutamu yafise mama yasesaguruko corne beef sinyama ugasiga umusoso mwiza ugacugenda kugura corne beef bijya bibaza ko ariyo nyama ya mbere do karite ngo gusange nk'umuzungu nukuvuga ngo ubikirere cy'u Burundi hari guca kajugujugu zivuye kwizanira amabuye muri Kongo ziri gutunda ibirombe aho bari gucukura hafi aho mu mashyamba ya Shabunda kubera ko mama 23 igiye kuhafata bari gukura mu nzira amabuye bacukuye mu mabuye rero neva ahirutse kumurika harimo amabuye yo muri Kongo niba ungisha impaka umbwire nkwereka amafoto niba ungisha impaka umbwire ngo ibimenyetso ariko nawe n'ubu umwana ucukumbure cyangwa se wihera ijisho nirabire buno hari kajugujugu ziri kuzana imibiri cyangwa se ibiziga cyangwa se imirambo mu gihugu cy'u Burundi abasoda bari muri Kongo bamwe bari gupfirayo buno hari kajugujugu ziri gutunda amabuye y'agaciro mugabo rero yababyazaga mukabyubakisha igihugu kuko ni umutungo wa Yesu ni umutungo wa Afrika si n'umutungo wa Kongo gusa ni umutungo wa Afrika ni umutungo wa Afrika abanyafrika mukuye kujya mwese kuba Kongo ifite igihugu kinini ni ibice bimwe abakorone bayihaye bakuye ku Burundi bakuye ku Rwanda bakuye ku Bugande bagenda bomeka muri Kongo Tanzania ifite ibice abakoroni bayihaye ibyo byose rero abene igihugu nidukwiye kubirenganiramo ngo ni impamvu izo arizo zose buno rero abarundi kazi twumvikane ingwano yabaye ingwano induru yabaye induru baririmbira ibyo wapfiriye wankunze fite ibyaha narararutse wambonye miki Kristo ukaza mwisu kapfira wambonye miki Kristo ukaza mwisu kapfira yasize ingoma ye nukwaramuka baramusuzugura ntibamwemera hari indi nshuti nkawe se yakunze abayihinyuye hari indi nshuti nkawe se yakunze abayihinyuye bafashe umwami ubwo baramuhemura bakiza umwambuzi babamba Kristo ibyara byihanganira ngo abone uko aducungura ibyara byihanganira ngo abone uko aducungura yavuye mu ijuru aza muri iyi si abura aho yarambika umusaya we apfira ku musaraba ngo nanjye ngeze mu ijuru apfira ku musaraba ngo nanjye ngeze mu ijuru yavuye mu ijuru aza muri iyi si abura aho yarambika umusaya we babona uko aducungura ngo nanga ngeze mu ijuru apfira ku musaraba ngo nanga ngeze mu ijuru ntabwo nzarambirwa kubaririmbira iby'urukundo rwe nuko yababajwe yanyemeye nk'inshuti ye
nzavuga hose izina yanyemeye nk'inshuti ye, nzavuga hose izina yanyemeye nk'inshuti ye, nzavuga hose izina ye. Yesu Kristo nashimwe cyane. Mungu asifiwe sana. Ndagushimiye wowe ukurikira ubutumwa bwiza ku Mbabazi TV gatatu. Jina la Bwana libarikiwe. Iminsi myinshi twagize urugendo, murabizi ko twari turi gusenga ahantu hatandukanye, hazamo n'ibi by'amagripe, ariko buno mitende aho mperereye mwe afazari, turashima Imana, umubiri uri kugenda uronka inkomezi. Mbabazi TV gatatu ni channel cyangwa se ni TV nyuzwaho ubuhanuzi, ijambo ry'Imana, ndetse se n'ibitekerezo umuntu yareba akavuga ngo gusesengura analyse zanjye, kuko n'umuntu mushobora kuganira mu buzima rusange. Ngira ngo rero ariko ahanini hano dukunda kuhanyuza ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi, gusesenguzi ni gake cyane. Rero turagushimiye wowe ubana natwe wakanze subscribe, Uwiteka aguhe umugisha yukorana like, ndetse nibinagushobokera uparataje ubu butumwa, ariko bitanakunze kandi rimo abantu babuparataja kudeshapo, ndabashimiye. Rero mu buzima rusange cyangwa se mu buzima naka, Yesu Kristo ahabwe icyubahiro. Uyu munsi nagira ngo tuyage ku kintu cyitwa umutamana mu Kirundi, umwitero mu Kinyarwanda. No kuvuga dukurikiye umwami Yesu mu rugendo rujya mu ijuru. Twizeye umwami Yesu, ariko Imana Data niyo byose, niyo delegation yo muri ibyo byose. Ariko nanone umwuka wera akaba amaso n'amatwi n'ubwenge, mu buryo bwo kugira ngo urwo rugendo rwacu rubashe kuba rworoshye, ari automatique cyangwa ari hydraulique. Uyu munsi rero turareba ko mu rugendo rujya mu ijuru, ese hari uwaguhaye umutamana kugira ngo urugendo rwawe rukorohere? Ese wowe hari uwo wawuhaye? Ese hari uwawugusigiye? Umwenda waratabutse kugira ngo umuntu wese yigerereyo. Mu isezerano rya kera Eliya yawusigiye Elisa, ubuzima burabandanya. Mu isezerano rya kera inkoni ya Musa yisigiye Yosuwa, ubuzima burabandanya. Mu isezerano rishyashya Yesu abisigira abigishwa be, ubuzima burendereya burabandanya. Uyu munsi twebwe rero muri iki kinyejana cyabuzukuruza ba Abrahamu na Isaka na Yakobo, natwe turi mu rugendo rujya i Siyoni cyangwa se bugiye mu ijuru. Yesu Kristo nashimwe cyane. Niba turi mu rugendo rugiye mu ijuru, ndakubaza nibaza, ndagira kuno izi zirimo zirandaba, dukomuruswa n'ingasire. Haleluya. Kandi impamvu nyine nari mbakumbuye no kugira ngo turebane, jewe aha ndi kukubona vraiment, mwebwe muri Kenya, abari mu Burayi, abari muri Afrika, abari muri Amerika, mwese ku Mbabazi TV gatatu gatanu n'agasheri kako, njya mbona abantu bandika comment nziza zitari n'ibitutsi zo kuvuga ngo Martin Prophete Habiyambere mwana w'Imana, amen. Mwese rero ngira ngo n'uburyohe, ndabakunda cyane, n'ukuntera inkomezi n'imbaraga. Ariko nibyo nyine mwubake channel yanyu Imbabazi TV gatatu. Niyo mpamvu niyo ubiparataja ni mu buryo bwo kugira ngo ibi bigere kuri benshi, ntabwo ari ukugira ngo ubyigumize ko. Niba harimo ibyo washimye ukabinezerwa, iyo ubiparataja kuba ari ukugira ngo ujya mugenzi wawe nawe ashike iri jambo rimugereho, iyo mburi mugereho, ubwo butumwa bumugereho. Nubwo bamwe bavuga ngo birateye ubwoba, birahahamura, RPA Zebiya bakaducokora bakadutuka, ariko nta ngorane. Wowe uri kwagura channel yawe ukaba ambasaderi aho uherereye, ukaba ambasaderi w'Imbabazi TV gatatu. Ndagushimiye rero ngo kandi Yesu yaravuze ngo mwigisha n'umwigishwa twuzurizwe imbere ya Data. Nigarukire uyu mutamana navuga twese
tuba tuwukeneye. Umutamana hari ikintu cyitwa inkoni cyangwa inkoho. Noneho rero uyu mutamana, uyu munsi wa none, ni uguhabwa mwemu yera. Niwe mutamana buno duhabwa mu isezerano rishya. Mose yahawe inkoni, Elisa ahabwa umwitero, Yesu ahabwa inkoni. Ntabwo ari izo bamuhaga bamukubita, ahubwo ni mu rugendo. Yesu Kristo, abantu bibye ibirato byiwe, buno ibihugu byabo birakomeye. Ngira ngo ibirato by'umwami Yesu byaba biri mu Burusiya. Ngira ngo iyi mwitero, wa mwitero abasirikare bafindiye waba uri muri Amerika. Ngira ngo utundi tuntu tw'utumenyetso turi nko mu Burayi. Twebwe rero muri Afurika, ngira ngo turi guprofita amagambo bahatuye. Ubundi mu busanzwe ni umugabane ukennye urimo ibibazo n'intambara, ari nayo mpamvu mwumvise nagarutse ku Burundi cyane. None nagira ngo nkubaze rero, Yesu ko bamukoreyeho ubufindo bakagabangana iby'umubiri, ese ibyo mu mwuka ni iby'abandi n'ibandi babigabangana? Tonda rero natwe hano turebe ibyo mu mwuka. Ni ukuvuga hano mu mwuka, ibyo mu mwuka ni twebwe. Yazamukanye n'abigishwa ngo bageze mu musozi hejuru, Mose ararabagirana aragaruka, Eliya aragaruka, ibyiga byose barabimugarurira. N'abandi ubwo tutanabonye, Bibiliya itanavuze, yagiye ahura mu buryo butandukanye nabo, bagombaga kubisiga mu isi. Mu ijuru nta kintu cyitwa mwuka wera kiriyo. Mwuka wera ari mu isi. Ikuzimu mwuka wera ariyo ku nyungu zo kugira ngo twe tumenye amakuru. Ntabwo abantu bari ikuzimu cyangwa se Satani ntaho ahurira n'umwuka wera, ni twebwe biri kureba. Hano rero nashakaga kubaza, warose mwemu yera, ufite inkoni yo kukujabutsa Yorodani, uri buyirambure isaduke? Eske ufite uyu mutamana wo kukujabutsa iki kiyaga? Eske Yesu mu rugendo rwe yamaze kwikoramo, akoza ibirenge, aragutunganya, arakweza, arakuboneza, aragutuma? Wibaze nibaze. Ni ukuvuga rero, niba muri uru rugendo dufite ubukene bw'uko nta mutamana dufite, muri uru rugendo tukaba dufite ubukene bw'uko nta mwitero dufite, nagira ngo nkumenyeshe ko mu rugendo rwacu ntabwo ibyo dukeneye turi bubironka. Nitunaronka turaronka para raporo y'ibyo twari kuronka. Muri uru rugendo turimo, niba nta rage ry'umuhanuzi imbere yawe ngo akurage ibintu naka, niba nta muntu uri kwigira ku birenge bye ngo agutoze, akuyobore uburyo ki bwo guhabwa uyu mugisha, niba nta muntu uri kugufundisha nawe ngo wige wigishwe, ese bizogenda biti? Yesu yigishije abigishwa be nk'umwigisha. Twebwe uyu munsi turi kwigishwa n'abandi, abantu bakunze amahera, abantu bakunze isi, ndetse turi kwigishwa n'abantu banikunda, badatanga ubugingo bwabo ku bwacu. Ese niba ufite umwarimu nk'uwo, uri siri kuzagira amanota angahe? Niba bari gukorera ku 100, cya kabiri kikaba ari 50%, mu Gifaransa kuzuza 50, mu English 50, lugha ya Kiswahili 50, lugha ya Kirundi 50. Rafiki yangu, urahamya ko ukurikije profeseri uri imbere mu by'umwuka ukuyoboye uzaronka ngahe ngo uhite ugera mu ijuru cyangwa se ubone ubugingo buhoraho? Niyo mpamvu Yesu rero yavuze ngo nimwakire umwuka wera, niwe uzabafasha mu rugendo akemeza abisi by'icyaha. Aba bantu niwiyizigira abantu ko ari bo, yego pe nanjye uri kunyigiraho, ariko nubwo uri kunyigiraho, nusengera mu kuri no mu mwuka, ni Yesu uzakwigisha. Bino ni agace gato cyane ku byo ukeneye. Ukeneye ibintu byinshi, ukeneye ibintu byinshi ku rwego rw'uko jyewe hano nimvuga byinshi umva byinshi. Waba umugwiza atunga ufite utuntu duke, none iby'umwuka uzaba uri umworo, uvuge ngo uzakiza abarwayi, uzigisha abantu, uzayobora abantu, uzatabara abantu. Mu mwuka uri umworo, nyine ibyo bikorwa ubikore. Ibyo ntibishoboka
niba uri umunyempwemu ukaba uri umunyamwuka, hagarara hamwe. Asha ayi data wa twese uri mu ijuru, tabara Yesu ntabara, tabara nambaye umubiri, tabara Yesu ntabara, tabara intambara nyinshi, tabara Yesu ntabara, tabara nambaye umubiri, tabara Yesu ntabara, tabara intambara nyinshi. Haleluya. Ni ukuvuga ngo ibyihutirwa, ibihari, ibiboneka, cyangwa se mu magambo nk'abiri cyangwa atatu, usabwa kuba ufite mwuka wera, akaba ari umwitero wahawe n'ijuru, kandi mwuka wera akagufasha muri byose. Yesu ntiyavuze ngo agufashe muri ibi, cyangwa yavuze azabafasha muri byose. Niba udafite umwuka wera, amashuri ntuzayiga neza, urugo ntuzarwubaka neza, ibintu byawe byose bizaba biri desordre cyangwa se akajagari. Mwuka wera wenyine niwe uzashyira ku rutonde ibitafite urutonde. Dushyire ku rutonde mana, dushyire ku rutonde mana, dushyire ku rutonde mwami. Hari icyo yambwiye, hari icyo wambwiye mana, hari ijambo yambwiye rikomeye cyane, risumbya agaciro inzahabu. Hari ijambo yambwiye rikomeye cyane, risumbya agaciro inzahabu. Tepoke ari ijambo yambwiye rikomeye cyane, risumbya agaciro inzahabu. Imana niba yaravuganye nawe, ibyo yakubwiye byose izabikora. Iza kuzamura ikwicaze mu bikomangoma, ntuzibagirwe ko wahoze witwa. Aho twita ku cyavu hameze nk'ahavumwe. Imana isezerana natwe isezerano rihoraho, kandi ryo kwizerwa, kandi ry'ubugingo. Iriya yagendanye na Eliya, uyu munsi yagendana nawe. Iriya yagendanye na Musa, ikamuha inkoni. Inkoni Musa akayikoresha ibitangaza 9 mu gihugu cya Misiri, ndetse inkoni igasatura inyanja. Uyu munsi nawe imbere yawe haraho usabwa kwambuka. Uyu mwitero Eliya yahaye Elisa, nawe urawukeneye. Mungu asifiwe. Nawe ukeneye gukoreshwa na data, ukeneye kuyoborwa n'umwuka, ukeneye Imana ikubemo, ikukoresha iby'ubuhizi n'ibitangaza n'utwumiza. Amen. Haleluya. Ukeneye ko Yesu ari bukoze ibirenge, ugakandagira inzoka, kongeraho sikoropiyo, byose ukabinyukanyuka mu izina rya Yesu. Ukeneye gutambuka, ukegera imbere, ugatambuka, ugahagarara ahera. Tutaimba ozana, tutizunguka zunguka menye giti cyaye. Tutaimba ozana, tutaimba ozana. Ni ukuvuga ngo mu rugendo rwawe, mu nzira zawe, mu mwanya wawe, mu bihe byawe, hagarara ahantu hamwe, wizere bwa buntu Yesu yakuye muri we akabushyira mu bigishwa, bakababwira ngo nimugende. Harimo muri nge harimo GPS, harimo kamera, aho n'abandi hose ijuru riba riri ku nkotora, riri no kundeba. Kandi nanjye aho naba ngeze hose ngomba kumenya ibiri kuba n'ibizaba n'ibyabaye. Nkwifurije
kuzura umwuka wera, kubatizwa mu mwuka wera, ugahabwa nawe kimwe mu mpano igufasha mu rugendo rujya mu ijuru. Nibyo. Mwami Yesu, ndagushimiye umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe, kandi uvuga rimwe wategeka bigakomera mu izina rya Yesu Kristo. Turakwinginze, ni wowe Alpha ukaba Omega. Buri muntu wese abona ineza yawe n'urukundo mu izina ry'umunyanazareti. Amen. Ryego, ni nk'uko mbivuze rero, ubwo tugiye gupasura. Umwigisha ni iki? Umwigishwa ni wowe. Cyangwa se uri n'umwigisha, ariko ubwo ni njye uyu munsi wigishije. Reka dupasure umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yande ya data. Hama umukama akumpezagirire cyane. Ciao ciao, turi kumwe kabisa, 7 kuri 7.